I pozdrav ljudi, ja sam Marko Fritz, danas ćemo igrati Minecraft, preživljavanje. Odlučio sam da idemo kući. Mislim, ne da je potpuno napustim, nego da nađemo neko selo, village. Ja mrzim minat, tako da onda nađem neki metal ili nešto, nebitno. I hajde da krenemo. Treba mi, što sam primijetio, dosta hrane. Može se to biti dug put. Nuna trva, čeče. Stek. Ima liši. Što je skeleton? Tamo, dobro. Ako bude da treba ugalj, znam gdje treba da tražim. Izvinite ako čujete ovu buku, komšija mi radi nešto s tačkama, ne znam šta im radi uopšte. I šuma kripera, bega. Imam konja, a pogotovo sa oružjem. I ovo je tek šuma kripera. Uf, ovo je baš ona puna šuma kripera. Pješ. Dobro, ne sparaj sam po danu. Valje. Ovo je pumpkin. Znači, možda idemo u smjeru gdje je selo. Sakupit ćemo 4 pumpkina. Imamo 11 neparan broj, ja volim neparne brojeve. Ovo pumpkina 10. I sad idemo u nove pustolovine. Znači, tamo nam je kuća. Dobro, ovdje se neće izgubiti. What? Što je ono tamo? Pogledajte ono tamo. Ajoj, koliko će biti ovih šuma. Šuma kripera više. Dobro, imam bed, sam ponio. Ajde. Ne mislim da je to selo ili piramidu nikad nećemo naći. Ovo to drveto. Ne može. Ovako. Ti da možeš ovako. Imam ja sikiru mjesto. Kako da ne bi neki creeper eksplodirao. Ako ništa ne nađemo do 11. minuta, nastavit ćemo u sljedećoj epizodi. I kad se budem vraćao, ako nađem išta male probleme, mislim nije male probleme, ali imat ću malo veće probleme. Zbog šume creepers. Šta? Čvara. Vamo. Ne. Idemo. Da neću naći nešto.
Sad ćemo uskoro imati gosta u ovom preživljavanju, u ovoj mapi. Možda bude gosta, možda ne. Zavisi kad će doći. On nije nikakav youtuber ili nešto, ali zove se Nikola Knežević i trenutno pozdrav za njega. Pa za njegov krevet ovo skupljam ovce, ako ne da se ubijam i za hranu. Izvinite ljudi zbog pauze. Ja mislim da ćemo se vratiti u kuću. Bila bi dobro kad bi je našli. What? Orhideja! Kupi. Kupi. Ja volim orhidejice. Ja volim male orhidejice. Evo ja ću izgubiti kuću. Mislim da sam izgubio. Još sam se uvadio. Daj. Dobre. To je kraj močvari. Nema neke vjetice kuće ili nešto. Ovdje sigurno ima neko selo. Ali... A učinu se ono... Kao kuća, vidite ono tamo. Nikad neću naći kućicu i moju nevjesticu. Ajde sad, opa, tako zaobići. Hop, sam ovdje već bio? Nisam. Hrana. Koliko nam kože? Možeš napraviti dira 3, ne mogu baš. Još malo vremena imamo, ajde. Nema ništa. Nevidljivo. Vraćamo se, nema šta ovdje. Mislim, nema ništa. Kako se meni čini. Mogu da nađem kapu. Još 2, daj. Daj. Kapić, znači radi. Nešto na mene. Trebamo kući poljeti. Ja, djeca, više prestanite se vrištat. What? Ovo nisam vidio.
Znači, ajdemo krivim smjelu sve vrijeme. Ne. Ne. Ne moraj da sam izgubio kuću. Ne. Evo, ne sadlu. Ne. Izgubio sam kuću. Ovo je riječno. Dok ja lutam svuda po svijetu, možda je tamo neće kuća, tamo i tamo. Sam dođe onu močvaru, bilo bi najbolje. Nema nigdje močvare. Dobro. Metal. Imam li kameni pikeks? Yes. Imam... Znači, imam... Izvinite ljudi, ovo ja subscribe-ovo neke youtubere. Pa, stiže mi da snimim klip. Inače ljudi, ja svim youtuberima dam like, nikad nisam nikom dao dislike, ni na primjer na Facebooku, ni nikom, svima like dajem. I ono čak kojim je ružno i kojim je ružan klip, da dajem like. Znači, ne da budem bezobrazan prema ljudima, ali mislim, oni su prema meni, oni meni daju dislike, a ja njima like. Znači, to nije fair uopšte. A ne. Izgleda da moramo. Ko sad crta kill?